Silverstone. Light out, away we go. Max Verstappen getting off the line, but it's a good start by Norris. A very good start. Lando Norris leads. Piastri's trying to take second, but Max Verstappen around the outside. But it is Lando Norris who leads from Max Verstappen in second place. Yes, twagarutse rero na Formula 1 Rwanda niyo channel urimo urareba ubu ngubu kano kanya ubu rero nta kindi tuje kuvuga kuri resultat zaberaga ahantu bitaga Silverstone ku cyumweru aho ngaho ni mu Bwongereza mu Bwongereza kabisa ku isaha y'isa 10 neza n'iminota 15 nibwo twari twatangiye kuba twatsa amatara y'umutuku ndetse tunagira gute tunafata umuhanda nukuvuga ngo rero nubwo nyine isiganwa ryari ritangiye mbere yaho ariko ubwo ngubwo kwa gatandatu hari habaye qualifying ni ukumenya ukuntu abantu bagombaga kwinjira mu kibuga bameze. Qualifying rero yaje gutwarwa na Max Verstappen nk'uko bisanzwe, ariko haza gutunguranamo kuba Verstappen yarayitwaye byo nta gashya karimo, ahubwo agashya karimo ku kintu kijyanye n'imodoka ya McLaren yaje kwisanga abashoferi bayo babiri aribo uwo mubona Lando Norris ndetse na mugenzi we Oscar Piastri baje kwisanga aribo bamukurikiye inyuma. Umwe ari wa kabiri, uyu Lando Norris ari wa kabiri muri qualifying, ndetse na Oscar Piastri ari wa gatatu. Uyu Oscar Piastri ubundi iyo tuvuze podium yo muri ntuza yo muri qualifying yari bubone na podium no muri race nyirizina, nuko yagize ibyago Lewis Hamilton akamucaho. Ariko ubundi nk'uyu Piastri ubundi imyanya ye ni umwanya wa 17, 18, 19 za 20, naho ngaho niho yibera muri ya myanya idatanga amanota. So uko ari umuswa cyane. Piastri ni umuhanga yavuye muri Formula 2 amaze kuyitwara, wanaza ari umwana ufite ejo hazaza. McLaren iba imwibye, ubundi yagombaga kuza ajya muri Alpha Tauri, ariko McLaren iramwiba. Nukuvuga ngo rero uyu Piastri ni umwana w'umuhanga, ahubwo nyine kimwe n'uyu Lando Norris nawe ni umuhanga, ariko akamodoka kabona narakababwiye nyine bafite akamodoka kari hasi ka fake. Ariko ahangaha mu Bwongereza Silverstone binyaye mu isunzu, sinzi ukuntu byagenze. Turashaka kuzareba Hungary bazajyayo ku itariki 28 ndatekereza. Turashaka kuzareba niba bazabisubiramo. Niba bisubiramo tuzamenya ko McLaren imodoka yabo bayikozeho ikintu cyahatari. Niba tabisubiramo tuzamenya ko ari amavamuhira nyine yuko ari uko McLaren yari iri wabo mu Bwongereza. Rero McLaren yagize gutya biratunguranye muri qualifying. Urumva qualifying tumaze kumenyera yuko ari Red Bull, inyuma yaho zisigaye zirwana ari Mercedes na Ferrari ndetse na Aston Martin. Naho ngaho nibo bashaka abantu baza bakurikiye Max. Kwitubona rero hinazemo abantu nka bano ba Lando Norris ba McLaren cyari ikintu gitunguranye. Sibye ko nka Lando Norris we yaramaze nk'ama Grand Prix ane aza muri imyanya y'imbere, wa kane muri qualifying, wa gatanu. Iyi ngiyi ni ntoza ni Grand Prix nk'iya kane kabisa aje muri imyanya y'imbere muri qualifying. Bisobanura ko rero McLaren hari ukuntu bikomeye muri qualifying tutari twamenye bangirimo irakoresha. Nuko byaje kugenda. Inyuma yaho haza abantu ba Ferrari babiri, havuyeho abantu ba Ferrari babiri, hahita hakurikiraho abantu ba Mercedes babiri, ba Mercedes bavuyeho. Ubwo ndi kuvuga muri qualifying. Iyo tuvuze ba Ferrari babiri uhita wumva Sainz na Charles Leclerc kuri 4 na 5. Hanyuma twahita tuvuga Mercedes babiri uhita wumva yuko yari George Russell na Lewis Hamilton 6 na 7 muri qualifying. Ku mwanya 8 hari hicometsemo akahera nduva ariko Alexander Albon wari wicometsemo. Ku mwanya wa 9 hahita haza Fernando Alonso. Race rero ku cyumweru iba itangira uko bimeze. Race igitangira karaka intro twacishijeho turi gutangira ikiganiro ngira ngo mwakabonye. McLaren bikanza abantu ibifasha umwanya wa mbere, babaciye kuri Lewis, babaciye kuri Max Verstappen bamuciye race igitangira. Lando bamuciyeho, Piastri ashaka kumuca biranga, ariko
Lando Norris kabisa yayoboyeho nk'amasegonda nk'angahe se, ni amarapa 5 yonyine, amarapa 5, rapa imwe bagendamo umunota umwe n'amasegonda 21. Ni ukuvuga ngo yayoboye iminota itarenze 6 rwose. Max rero cyari kabaye yisubiza umwanya we, cyakoze ibyo rero tumaze kumenyera yuko Max buri Grand Prix yose iyo atazatwara bizaba ari inkuru, kuko afite imodoka irenze. Ubundi izi Grand Prix akagombye kuba agenda azigabana n'uwo bita Sergio Perez, ariko ntituramenya ikibazo Sergio Perez afite gituma nyine yitwara nabi. Sergio Perez we yitwara nabi byatari. Nk'ubu ngubu yaje ari umwanya wa 6. Tekereza umuntu mufite imodoka imwe yabaye uwa mbere, ubaye wa 6. Mwakagombye kuba muhatana byibuze atwara Grand Prix imwe nawe utwara iyindi, cyangwa se atwara nk'ebyiri utwaramo kamwe, ariko ararangara. Nuko rero Max we yarayitwariye. Lando Norris abasha byibuze kugumana umwanya wa 2. Ku mwanya wa 3 Lewis Hamilton wari watangiye ari uwa 7 arapangurura birangira arangiye yishakamo ka podium nk'umwongereza wari uri mu rugo imbere y'abafana be. Hari no hano hambere Hamilton agira abafana ewa, birangira nyine abonye agapodium. Ku mwanya wa 4 niho Piastri yahise ahagarara. Ku mwanya wa 5 hahita hazaho Fernando Alonso. Ku mwanya wa 6 yari George Russell. Ku mwanya wa 7 Albon, ndetse ku mwanya wa 8 wa 9 hari abashoferi bose ba Ferrari bari bose ndetse na Charles Leclerc. Nuko nguko rero byaje kugenda. Irushanwa ryari ririmo intense hatari, ndetse mbese ryari riri hejuru bya hatari. Hajemo akantu ko kupezanya hagati ya Hamilton ndetse na Lando Norris mo hagati. Ubushize nagakubise muri video Formula 1 ita ibanenga ka video kanjye nari nashyize kuri YouTube. Niyo mpamvu ubu ngubu ndimo nditondera kuvanga amavideo ya Formula 1 muri video yanjye. Nibyo ngibyo rero. Iyo ngizo ni nkazo ncamake za English Grand Prix. Ubwo ngubwo ndumva twageze aho ngaho. Urutonde rw'agateganyo n'ubundi ni Max ukiruyoboye, akurikiwe na mugenzi we Sergio Perez nk'uko bisanzwe. Ku mwanya wa 3 ni Fernando Alonso, uwa 4 Lewis Hamilton, uwa 5 mugenzi we ku wa 5 ni Carlos Sainz, ku wa 6 George Russell, ku wa 7 Charles Leclerc. Hanyuma rero reka tuve aho ngaho ubwo tuvuge kuri aka kantu nari nababwiye yuko ngomba kuzabacukumburiraho nkamenya ibyo ari byo. Nta kindi rero ni iyi gahunda ya filime igiye gukinwa kuri Formula 1. Impamvu yavugisha abantu benshi amagambo ni ukubera uburyo iteguye. Iyi ni batangiye kuyishutinga kera, ariko noneho uduce two mu muhanda batangiye kudushutinga kuri Grand Prix y'Abongereza. Ikaba iyi ngiyi azaba ari filime izaba irimo uyu mustar abantu benshi bazi Black Pitt, ndetse azaba ari kumwe n'uyu mujyama w'umwirabura bita Domson Idris, nawe ni umwacteur w'umwongereza ubirimo urabizamo cyane, ndetse na Lewis Hamilton. Iyi filime azaba ayirimo. Ikintu wamenya rero nuko iyi filime izaba iri kudirectingwa n'umudirector wa mbere ku isi witwa Kosinski. Abantu bareba amafilime baramuzi. Uyu nguyu ni umustar, niwe wakoze iyi filime bita Top Gun ya Tom Cruise. Ibintu rero bijyanye birimo amamodoka, birimo indege. Uyu nguyu niwe muntu udirectinga filime zimeze gutyo nyine zikaza ubona ko nubwo ari filime nyine ukabona ari ibintu bya nyabyo. Niwe rero uzaba udirectinga iyi filime kabisa ya Tom Cruise, izagaragaramo na Lewis Hamilton. Iyi story filime nabonye ivuga yuko uyu Tom Cruise azaba yitwa ngo Sonny Hayes, azaba yarigeze gutwara muri Formula 1 muri za 90, akagira accident akahita bivamo akajya kwitwarira ayandi mamodoka hirya atari aya Formula 1. Ariko yarangiza muri uyu mwaka hakaba umubosi umwe w'ikipe muri Formula 1 akamuhamagara akavuga ati mfite akana gashyashya hano kabijemo gashyashya, ati none ngwino ukamenyereze ukamentaringe, mbese muri makeya. Akava muri retirement akaza, ubwo n'izindi drama zaba zirimo zaba zijyanisha n'ibyo ngibyo. Ikintu rero kirimo kiri exciting cyane nuko harimo na Lewis Hamilton filime azayikinamo.
ubundi rero Stuart Milton yari supposed no gukina muri Top Gun ariko ngo abura umwanya, yari umwaka ushize cyagera Mercedes ifite ibibazo bya hatari abura umwanya, ariko iyi filime yo yatangiye kuyikinamo cyane. Iyi rero ikaba izakorerwa mu masitudiyo menshi, amafilime ya Hollywood akorwa n'amasitudiyo aba ari menshi cyane, ariko iyoboye izindi bayita Apple Studio. Apple Studio murayizi nyine, iva kuri aba bosi ba Apple basanzwe bazwi mu bintu byo gukora za iPhone ndetse na za MacBook. Apple nyine ni brand izwi hano, nta muntu utayizi. Rero iyo filime bikaba biteganyijwe yuko ishobora kuzasohoka mu mwaka mu mpera za 2024 cyangwa se mu ntangiriro za 2025. Nako ngako urebye ni nacyo cyari cyantindije kugira ngo tukore reaction kuri iyi Grand Prix y'Abongereza. Nagira ngo menye iby'iyi filime bimeze biti, nanjye kabisa nyitegerejanyije amatsiko akomeye cyane. Ubu rero nta kindi, iyi weekend igiye kuza nta kintu kirimo, ntabwo ari weekend ya Formula 1 ariko izakurikiraho yo azaba ari weekend ya Formula 1. Hagati y'itariki 22 na 23 bazaba barimo gusiganirwa aho bita Hungary kabisa, Budapest. Ndatekereza kapitali ya Hungary menya ari Budapest, ni ibintu ngibyo. Rero niho bazaba bari, ubwo tuzabonana muri icyo gihe.